Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Nta makuru aba atandukanye agenda yibanda ku ngingo z'ingenzi zitandukanye n'amakuru kandi by'umwihariko kibanda ko yarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Mwe mudukurikira muri hirya no hino hatandukanye tubahe ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero reka tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba ariyo duhera amakuru yacu. Umutwe wa twirwaneho uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu urashinja umunyamakuru w'Imicombero kuba ari inyuma y'iyicwa rikomeje gukorerwa abanyamurenge. Mu yandi makuru hakomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 urashinja ingabo za MONUSCO kuba zikomeje guhuza imbaraga n'umutwe wa FDLR. Mu yandi makuru hakomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko umutwe wa M23 ubundi watangaje ko utazakomeza kugendera ku masezerano yo ku itariki 23 ukwezi kwa gatatu, ahubwo ko Hatwani Felix Tshisekedi hazisanga zamuguye gitumo ikinshasa. Mu yandi makuru akomeje kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa Wazalendo nawo urashinjwa kuba ukomeje kugira uruhare mu bikorwa bibi bikomeje gukorerwa abanyekongo by'umwihariko abari mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mu yandi makuru akomeje kugenda hatangazwa n'ubundi tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za MONUSCO ziravuga ko zatanze inkambi mu rwego rwo kugaragaza ko zishoje ibikorwa by'ubutumwa bw'amahoro zari zirimo muri iki igihugu. Mu kanya rero turagaruka mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka rero dukomeze mu makuru yacu ku buryo burambuye n'ubundi tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa twirwaneho rero ubundi ukomeje gushinja umunyamakuru Micombero ko kuba akomeje kugaragara mu bikorwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge birimo iby'ubwicanyi. Umutwe wa twirwaneho uravuga ko watunguwe no kubona ku rukuta rwa Twitter ubutumwa cyangwa se ubutumwa bw'umunyamakuru Micombero, bikavuga ko rero uyu munyamakuru akomeje kugaragara mu bikorwa birimo iby'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge, bikomeje kugaragara nk'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na twirwaneho kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Gashyantare mwaka 2024 iravuga ko imidugudu Micombero avuga ko ngo mu butumwa nyine yashyize ku rukuta rwa Twitter mu misozi yo muri Uvira ngo biragaragara ko intego ye ari ukuyobya rubanda ngo atange impamvu y'umugambi ngo wabo nta mpungenge afite ngo zo gukoresha amazina y'imidugudu itabaho nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Uyu mutwe wa twirwaneho uvuga ko wababaye mu rwego rwo kurinda uyu mutwe nyine wa twirwaneho nk'uko wakomeje kugenda ubishyira ahagaragara, uravuga ko wabayeho ngo mu rwego rwo kurinda abanyamurenge ihohoterwa bakomeza gukorerwa n'imitwe yitwaje intwaro igaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo nka Mayi Mayi. Iyi mitwe rero ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu rero nkuko bikomeje kugenda bitangazwa, uyu mutwe wa twirwaneho rero ukaba ushinja umunyamakuru Micombero ko nawe yaba yihishe inyuma y'ibi bikorwa bibi bikomeje gukorerwa aba banyamurenge. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, uyu mutwe wa twirwaneho washyizweho ngo kugira ngo ukomeze kurinda umutekano w'abanyamurenge bakomeje kwicwa ndetse no gukorerwa ibikorwa bibi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu makuru atandukanye. Dukomereje amakuru yacu n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo umutwe wa M23 watangaje ko cyangwa se urashinja ingabo za MONUSCO ngo kuba zikomeje gukorana n'umutwe wa FDLR nk'uko rero byakomeje gushyirwa ahagaragara
n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za MONUSCO zikomeje gufatanya umutwe wa FDLR mu kugomeza kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23 uko byakomeje kugenda bitangazwa. Umutwe wa M23 watangaje ko wishyize hamwe na Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo gukomeza gusigasira ndetse no kurinda abaturage b'abanyekongo bakomeje kugabwaho ibitero n'ingabo za Congo FARDC. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka agakomeza kugenda bashinja ingabo za MONUSCO mu butumwa bw'amahoro zirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nko kuba zikomeje kugenda zifatanya na FDLR. Nkuko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, ibi bibaye mu gihe amakuru yakomeje kugenda avuga ko mu gitero cyagabwe ku itariki ya 25 Gashyantare mu mwaka wa 2024 ubwo umutwe wa M23 wahanganaga n'igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Uyu mutwe wa M23 rero watangaje ko ingabo za MONUSCO ngo zagaragaye zohereje indege ya kajugujugu ijya gutwara abakomerekeye muri uru rugamba cyangwa se muri iyi mirwano, haba abo ku ruhande rw'ingabo za FARDC ndetse nabo mu mutwe wa FDLR ngo kugira ngo bajyanwe i Bukavu ngo bajye kuvurwa cyangwa se bajye guhabwa ubufasha. Yakomeje gutangaza ko ngo hari abo mu ngabo zo mu gisirikare cya FARDC bajyanwe muri kajugujugu ya MONUSCO ndetse ngo n'abandi bari bagiye bakomereka bo mu mutwe wa FDLR bajyanwe n'indege ya kajugujugu ya MONUSCO ngo bajyanwa i Bukavu ko bajye kuvurirwayo. Umuvugizi wa M23 rero mu bya politike Lawrence Kanyuka akaba yakomeje kugenda ashira cyangwa se akomeje kugenda ashimangira ko ingabo za MONUSCO zikomeje gukorana byeruye n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse no guhuza imbaraga n'umutwe wa FDLR. Ndetse ibi ngibi bikaba byarakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara na raporo y'impuguke za Loni zivuga ko uyu mutwe wa M23 uyu mutwe wa FDLR waba ukorana n'igisirikare cya Congo FARDC. Noneho rero umutwe wa M23 nawo washyize amakuru ahagaragara uvuga ko ngo ingabo za MONUSCO zaba zikorana n'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa FDLR mu gukomeza kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Mu yandi makuru hakomeje kugenda hatangazwa n'umutwe wa M23 kandi uyu mutwe M23 watangaje kutazakomeza kugendera ngo ku masezerano yo ku itariki 23 ukwezi kwa gatatu ngo ahubwo ko Tshisekedi azajya akabona bamuguyeho gitumo ikinjaza. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, umutwe wa M23 uratangaza ko kuri ubu ngo utakigendera ku byari kubikubiye mu masezerano yo kuwa 23 Werurwe umwaka wa 2009, ahubwo ukaba wakomeje kugenda uvuga ko wamaze kwishyira hamwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ngo mu rwego rwo gukomeza gushaka umutekano w'abanyekongo bakomeje kugenda bavutswa uburenganzira bwabo ndetse no kugabwaho ibitero. Nk'uko rero byakomeje gushyirwa ahagaragara n'umuvugizi wungirije wa M23 Barinda Oscar yatangaje ko rero umutwe wa M23 utazakomeza kugendera kuri aya masezerano yo mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2009. Nk'uko byakomeje kugenda rero bishyirwa ahagaragara n'uyu Barinda Oscar yavuze ko ayo masezerano yo kuri bavuga ko nyine haya masezerano yo ku itariki 24 Werurwe ngo yaba amaze hafi imyaka igera kuri 15. Bityo rero ngo haya masezerano akaba hari byinshi muri iyo
hari byinshi nyine muri aya masezerano ngo byaba byaramaze guta agaciro, bityo rero ngo bakaba batagomba kuyagenderaho, ngo gusa hakaba harimo make muri yo ngo bashobora kugenderaho. Nk'uko rero uyu muvugizi wa M23 wungirije Barinda Oscar yakomeje kugenda abishimangira cyangwa se abishyira ahagaragara, yavuze ko uyu mutwe wa M23 ubu igisigaye wamaze kwihuza n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo mu rwego rwo gukomeza gushaka uburenganzira ndetse n'umutekano w'abanyekongo, by'umwihariko abanyekongo b'abatutsi bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bagabwaho ibitero ndetse no kubuzwa uburenganzira. Yakomeje kugenda avuga ko abenshi muri bo bagizwe impunzi, ngo kubu rero bakaba bashaka ko nabo bagirwa abanyekongo bagahabwa uburenganzira mu gihugu cyabo ndetse nabo bakaba abenegihugu nk'abandi banyekongo. Dukomeje amakuru yacu n'ubundi, reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu noneho amakuru akomejwe kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za MONUSCO biravuga ko zamaze gutanga inkambi ya mbere ngo mu rwego rwo kugaragaza ko ngo zishoje ubutumwa bw'amahoro zakoreraga muri iki gihugu. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa, inkambi ya MONUSCO yari iri muri Kamanyora muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Gashyantare umwaka wa 2024. Biravuga ko ubu yashyikirijwe ku mugaragaro abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugaragaza ko ngo izi ngabo za MONUSCO zishoje ubutumwa bwazo zagiriraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'abibumbye rero ukaba watangiye gushyira mu bikorwa gahunda ya gusoza ubutumwa ngo yakoreraga nyine muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko rero byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, guverinoma ya Kongo yasabye ko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro mu ngo buzaganira ngo buzarangira n'uyu mwaka, nk'uko nyine bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bishyirwa ahagaragara. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yatangaje ko yatangaje ko ngo ubutumwa bw'amahoro bw'uyu muryango w'abibumbye ngo buzarangirana n'uyu mwaka. Rero ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ubutumwa bwazo zakoreraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu rero zamaze gutangaza ko zamaze gushyikiriza inkambi ya mbere yazo mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugaragaza ko ngo ubutumwa bw'amahoro zagiriraga muri iki gihugu ngo zaba zirimo zirabusoza. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko rero bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara ko umutwe wa Wazalendo ukorana n'igisirikare cya Kongo FARDC mu guhungabanya umutekano w'abaturage ba Kongo. Ubu noneho umutwe wa Wazalendo ubu nawo urashinjwa kuba wihishe inyuma mu bikorwa bikomeje gukorerwa abanyamurenge abanyekongo ndetse no kugaba ibitero. Nk'uko rero bikomeje kugenda bitangazwa, umutwe wa Wazalendo wakomeje kugenda wumvikana ko wagiye ugaba ibitero ndetse ugasahura ibikoresho bitandukanye ndetse n'amatungo harimo ingurube, ihene ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, byakomeje kugenda bivugwa rero ko uyu mutwe wa Wazalendo wakomeje kugenda wifatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC mu guhungabanya umutekano w'abaturage b'abanyekongo. Wazalendo yakomeje kugenda ishinjwa ko ikomeje kugenda yitwaje intwaro ndetse harimo muri izi ntwaro harimo imbunda ndetse harimo amahiri n'amacumu n'imipanga, bityo rero ikaba ikomeza kugenda yica abanyekongo ndetse ikanasahura amatungo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Rero mwari mudukurikiye mu makuru yacu mwakurikiraga, reka tuyasoreze hano. Gusa wowe waba udukurikira uri hirya no hino hatandukanye,
nakwibutsa mu gihe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha kwihutira gukandaho maze ukazajya uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Turabashimiye rero mwemwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho umwanya ku wundi, amakuru yacu nakagaruka.